Onda Madina'da römeşi sürekli olarak çok Merim, Madina'nın nerede? Bir aydan öte sağa geldik. Madina'nın yaşasına bakmadık. Может, вопрос? Давайте, она шагла. Абонент временно недоступен. Kızlar kardeş birden İngilizler. Madina bana hilap çaldı. O çünkü bileyim. Madina boynular ekan. Урматтуу жаш курактуу кыздар, ушул сыяктуу учурлар азыркы биздин маалда абдан көп болуп жатат. Сиздер али жашсыңар, бардык алдыда. Жаштык оюндарга мас болбой, акыл эсиңиздерди жыйнаңыздар. Сураныч. Сиздер чоң кадамга барып жатканда, келечегиңиздерди ойлоңуздар. Сиздердин келечегиңиздер өз колуңуздарда.